Açlıktın negizinde şu bizge intensivdүү bağbançılıkты kандай өстүрүп атышат ошол жөнүндө маалымат берип Кыргыз өлкөсүнүн багбандары менен өздөрүнүн билими менен бөлүшүп кетели деп дейип отурушат. Биздин ошо Түркиядан келген коноктордун составы менен тааныштырсам, Абдуллахбек Акая Айчаба илимдеринин доктору, академик, Эл Матары компаниясынын негиздөөчүсү. Компанияны түзүүнүн негизги максаты Түркияда заманбап бакчалардын түзүлүшүн камсыз кылуу, өстүрүүчүлөргө дүйнөлүк акыркы жаңылыктарды жеткирүү жана техникалык билим менен багбандар менен бөлүшүү болгон. Тактап айтып кетсек, Абдуллахбек ошол Түркияда интенсивдүү багбанчылыкты өнүктүрүп, өстүрүп алып келип баштаган эң биринчи адам болуп эсептелет. Дүйнө жүзү боюнча багбанчылык күндөн күнгө жаңыланып, заманбап багбанчылыкта колдонулган ыкмалардын тынымсыз өкүндөтүлүп жаткандыгын белгилеп, бул жаатта жаңылыктуу иштерди алып келет. Ишканада ички жана тышкы рынокто жогорку коммерциялык баалуулугу бар жемиштердин түрлөрү жана сорттору бар. 500 гектар жерде жыл сайын 1 миллион түп тамыры жок көчөттөрдү подбой, жалпысынан 1,5 миллион көчөттөрдүн түрлөрүн өстүрөт. Абдуллахбек, сизди тааныштыра атабыз. Туруп койсоңуз, кол чаптыңыз болсо. Тааныштыра атканда бир аз отурабыз. Турга Канкая мырза Эл Матары компаниясынын өнөктөшү жана башкаруучу директору. Ал компаниянын жалпы административдик иштерин жүргүзүп жана ошондой эле чет өлкөдөгү жаңы селекционерлер менен келишимдерди түзүү жана Түркияга жаңы коммерциялык баалуулугу жогору сортторду алып келүү иши менен алектенет. Турга Канкая Низам Чалышкан иш тажрыйбасы 1980 жылдан 2019 жылга чейин Айыл чарба министрлигинин облустук жана райондук башкармалыктарында агротехник болуп 39 жыл иштеген. Айыл чарба өсүмдүктөрүн зыянкечтерден коргоо жана дарылоо, өсүмдүктөрдү азыктандыруу боюнча окуулар жана практикалык иштерди бардык өлкөлөрдө өтүп жүрөт. Низам Чалышкан мырза бүгүн ошо баштаганда 6-7 жылдан кийин мөмө аласыздар дейт. Ал уже мөмө алганыңыздарда ал ошол рынокто сатылган баасы түшүп кеткен болот, модасы өтүп калган болот. Özellikle şeftali, nektarin, kayısı gibi hemen meyve veren çeşitlerde bu moda daha hızlı değişiyor. Bu sortlardan azaltınca şaftali, kiraz, kokomilas, şu siyahtu jemişleri şunçalık tez özgürlüğü. Bir başka neden de dünyada işçilik çok pahalılaşıyor. Fiyatlar yükseliyor. Başka bir sebep daha dünyadaki şunçalık tezgin götürüldüğünden sebep oldu. Özellikle genç nesil tarımdan kaçtığı için işçilik azalıyor. Azırkı uçurda canlı yaşlar şu cumhurdan kaçkan üçün işçiler de çok vardı. Şimdi dünyada meyvecilik 4.0 diyorlar. Yani 4. nesil. Azırkı uçurda dünyada 4.0 minusları ayıtıldı. Önümüzdeki günlerde 5.0'a geçmekte. Gelecekteki görünüş bu 5.0 oluşturduğun şunçalık azaldı. Yani tamamen robotik ve dijital bir dünyaya geçiyor. İlaç çimeni boyunca aytıldı. İlaçlama yapmamız İlaç payda olganda bu dönemde darlaş gerek olur. Fotoğraftaki renkte meyve yumuşamıştır. Çok rahat içine girer. Kurt içine girdiğini girip gelir. Devam edelim. İşte biz sonuçta hasat ettiğimiz zaman bu sorunla karşılaşırız.
Zaten şunu çoğu bakmanızda biz en arkasında şunday bulutlar kavundalı olmasa. Bunda hiçbir pazar değeri olmaz. Bu şu vakitte bir bakmanızda başa sapamayasıdır. Hatta Avrupa ülkelerinde Bu Avrupa memleketinde ihracatta satıcı olduğunda Şu Kıtaylar İtalya bile çok çok ceyte. devlet görüldü. Belli alıvermez mi? Olsun, üzü. Naçin gelsin de. Kukuruzda kılıyor otkan gördün mü? Kırık atan. Tuttuk. Eğer içinde kurtulursa alıvermez. Günde öyle. Zamanda ilaçlar olmaz. Kaka değil mi? bu vakında da Nazzak kurtulur. Devam edelim. Diğer bir